top. Pulang Bato Falls. Let's go. Di ba daghan mag-waterfalls? Dili kuya mo, yung pinapasikat, Pulang Bato. Uy, ano naman din eh. Pili ka pa yung tubig. Pili ka mag-inom-inom din dito eh. Kana dyan yung picture. Di ako naligo. Ay, naman, di ay po ano, hangin bridge. Hanging bridge, mo na ito makitan ganyan. Di dahil lahi dito. Nahito mo. Welcome to Pulang Bato. Valencia, Negros Oriental. Wow. Welcome to Pulang Bato Falls. Nice. Sunidot kayo. Ito yung falls. Refreshing ang hangin and yung sound. And of course, refreshing food maligo. But wala may pangligo nga gidala. So we'll just have some picture taking here sa Pulang Bato Waterfalls. Pulang Bato Falls. And we'll just enjoy the breeze. Nindot ang hangin. Relaxing kayo. Nice. There. So wagi ta sa hanging bridge. And with the falls. Lawang ubos. Allah. Safe naman ni kuya, safe naman ni kuya. Mama! Hinahinay. Don't look down. Char. There. What ito tao? So safe ra. Completely safe ra ang hanging bridge. Nothing to worry. Di mag-uol. Hiho, David. Ingan na ka, bebo. Instagrammable. Ano ba? Instagrammable shot. Oop. Nandito sa falls eh. Relaxing kayo. Nice. Pulang Bato Falls. Padulot sa falls. Yeah. Pulang Bato. Nice. Mag-picture kami.
So napoy mas gamay nga waterfalls. But fresh ni siya kay wa daw ni siya naagian og sulfur. There. So mas I think mas lawom ni siya. So it's like a swimming pool actually. Kita niyo. There. Ada yung kanaw diri. Artista oh.